uretse kuba afatwa nk'inkingi ya mwamba by'umwihariko mu gihugu cye cya Tanzania. Diamond Platnumz ni umuhanzi wasaruye akayabo k'amafaranga mu muziki na n'ubu akinjiza ayandi menshi. Yewe si ibyo gusa kandi ni umugabo uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze. Ujya wibaza cyangwa se utekereza ubuzima buhenze iki kirangirire Diamond Platnumz kibayemo, amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo ihambaye afite hirya no hino ku isi. Muri iyi video turaza kureba ubuzima buhenze Diamond abayemo. Mbere yo gukomeza waba warakoze subscribe, nimba utarayikoze kandi kandaho kugira ngo video zijye zikugeraho mu bambere. Diamond yavutse mu 1989 mu mujyi wa Dar es Salaam, aha ni mu gihugu cya Tanzania. Nasib Abdul Juma Issa aka Diamond Platnumz ni umuhanzi umaze kwamamara ku rwego rw'isi, aho umuziki we wamuhiriye ukamugeza ku gasongero k'ubwamamare, aho afatwa nk'umwe mu bahanzi bakomeye cyangwa b'ibihangange muri Afurika yose, ndetse akaba ari nawe uri inyuma y'iterambere rya bamwe mu bahanzi nabo bamaze kuba ibikomerezwa mu muziki wa Tanzania ndetse na Afurika muri rusange, nka Harmonize, Rayvanny, Zuchu, Lava n'abandi. Ibi ntibyaje byonyine gusa kandi byanamwinjirije akayabo k'amadolari, amwemerera kwitwa mugwizatungo no gutunga ibya mirenge mu byo tugiye kubona aka kanya. Nk'urugero, nk'inzu y'agatangaza yubatse mu mujyi wa Dar es Salaam. Inzu bikavuga ko ifite ibyumba 6, ibikoni 2, ubwogero 8, pisine nziza cyane, parikingi nini ifite ubushobozi bwo kuba yaparikwamo imodoka zigera muri 7 zose. Uyu muturirwa ukaba ufite agaciro kangana n'ibihumbi 800 by'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyari 1 na miliyoni 64 z'amafaranga y'u Rwanda ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite. Si gusa kandi afite undi muturirwa, iyi ikaba inzu nziza cyane iherereye mu gihugu cya Kenya. Iyi nzu ubwo yari ari muri Kenya muri interview amaze iminsi mike ayiguze, akaba yari yatangaje ko yayiguze ibihumbi 570 by'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyoni 758 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi indi nini cyane iherereye mu gihugu cya South Africa, inzu nziza ubwo yigeze kwivugira ko yamutwaye ibihumbi 900 by'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyari 1 na miliyoni 197 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bisa nkaho akunda kugura amazu mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse no mu minsi yashije ubwo yari ari mu Rwanda akaba yaratangarije abanyarwanda bamufana ko ubwe igihugu cy'u Rwanda agifata nk'igihugu cye cya kabiri cy'amavuko, nyuma bikaza guhwihwiswa ko yaba yaraguze inzu inaha i Kigali. Aha umunyamideli Shaddy Boo n'itimu ye bikavuga ko aba ari yaba yaramufashije kurambagiza inzu inaha i Kigali, nubwo kugeza ubu bitazwi aho yaba yarayiguze cyangwa nimba yarayiguze koko. Nasib Abdul aka Diamond Platnumz, kimwe mu byamamare byaba bitunze amafaranga menshi, ni umuhanzi utunze imodoka nyinshi nziza kandi zihenze. Zimwe muri zo ni nka 2021 Rolls Royce Cleaner, imodoka y'igitangaza ubusanzwe itungwa n'abaherwe gusa. Iyi ikaba yaravugishije abantu benshi muri Tanzania ubwo yayiguraga bitewe n'agaciro ubusanzwe iyi modoka iba ifite. Iyi modoka ikaba yaramuhagaze akayabo k'ibihumbi 335 by'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyoni 445 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na BMW X6, imodoka nziza cyane yakorewe mu Budage, akaba yarayiguze ibihumbi 92 by'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyoni 122 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi Cadillac Escalade Black Addiction, imodoka zikunze kugendwamo n'abanyacyubahiro bitewe n'imigaragarire yazo cyangwa se imiterere yazo. Yayiguze ibihumbi 87 by'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyoni 113 z'amafaranga y'u Rwanda. Iwe mu rugo kandi haparitse Toyota Land Cruiser V8, yaguze ibihumbi 79 by'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyoni 105 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri parikingi ye kandi haparitse Toyota Land Cruiser TX, yaguze ibihumbi 74 by'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyoni 98 z'amafaranga y'u Rwanda. Tanzania ni igihugu gikora ku nyanja y'Abahinde, hakaba umucanga mwiza cyane wo gusohokeraho n'amato menshi yaba y'ubucuruzi cyangwa se ay'abantu ku giti cyabo binezezerezamo. Ibi bikumvikana ko umuherwe n'icyamamare Diamond Platnumz afite ubwato bwe buzwi nka yadi, ubwato bwe bukitwa mini yadi bwiza cyane, nawe ajya yifashisha iyo ashaka kuruhukira mu nyanja. Ubwato bukaba burimo byose nkenerwa nk'igikoni cyiza, ibyumba byo kuraramo, ubwogero, toilette n'ibindi byinshi. Ubu bwato kugira ngo abashe kubwita ubwe yabwishyuye akayabo k'ibihumbi 650 by'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyoni 864 z'amafaranga y'u Rwanda. Diamond kandi ni umugabo ukunda abana be, yakunze no kugaragara mu ruhame ari kumwe nabo. Kugeza ubu akaba afite abana 4, bakaba ari Princess Tifa, Princess Nilan yabyaranye n'umuherwekazi Zari the Boss Lady,
hakaba na Nasib Abdul yabyaranye n'umunyamidelikazi w'umutanzania Hamisa Mobeto, hakaba na Dylan Abdul yabyaranye n'umunyakenyakazi bita Tanasha Donna. Umuhanzi umaze kuba icyamamare ku isi kandi uhora mu ngendo z'indege zitandukanye mu bihugu bimwe na bimwe, we n'ikipe imufasha kubyina no gucuranga ku rubyiniro yigeze gutangaza yuko agiye kugura indege izi zo mu bwoko bwa private jet yo kumworohereza no kumufasha mu kazi ke bidateye kabiri. Muri Tanzania bitangiye guhwihwiswa ko yayiguze. Iyi private ye iri mu bwoko bwa Cessna Station CG2. Bimwe mu bitangazamakuru byo muri Tanzania bikaba byaraje gucukumbura bikanatangaza ko iyi ndege yaba yarayiguze miliyoni 3.5 z'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyari 1 na miliyoni 650 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bikavugwa ko iyo ugiye kumutumira mu byo agusaba cyangwa se mu byo guca agusaba na benzine cyangwa se benzine retour cyangwa se muri make amavuta y'indege, bivuze ko nayo uba ugomba kuyazirikana cyangwa se kuyishyura. Diamond Platnumz nk'abandi bahanzi bose yakunze no kugaragara yaba mu ndirimbo yaba mu bitaramo ku mbuga nkoranyambaga no mu ruhame yambaye imikufi n'amasaha bihenze cyane. Urugero ni nk'isaha ya Rolex Bling yaguze amadolari 26, aya akaba angana na miliyoni 34 z'amafaranga y'u Rwanda. Hakaba na Richard Mille isaha ubusanzwe kosha, iyi saha yaguze 41 by'amadolari y'Amerika angana na miliyoni 58 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Rolex 72 Carat Diamond, isaha itatswe n'amabuye y'agaciro ashashagirana azwi nka crystal hamwe na diamant, yaguze 49 by'amadolari y'Amerika, akaba angana na miliyoni 65 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite na grilled teeth, akaba amenyo ubusanzwe akoze muri zahabu na diamant benshi mu byamamare bikunze kwambara mu kanwa nk'umurimbo. Aya menyo akaba yarayaguze 90 by'amadolari y'Amerika, akaba angana na miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga menshi yakubakira inzu nziza ya etaje i Kigali, ariko kubera amafaranga atari ikibazo kuri we yayeguze amenyo bambara mu kanwa ya diamant. Afite kandi na 89 Carat Diamond Chain, akaba ari isheni yo kwambara mu ijosi ya diamant yaguze 40 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 53 z'amafaranga y'u Rwanda. Platnumz kandi usibye kuba igikomerezwa muri South Africa no muri Afurika muri rusange, ni umushoramari ukomeye ndetse unashora imari mu bikorwa by'ubucuruzi bimwinjiriza akayabo k'amafaranga, by'umwihariko imyidagaduro na siporo. Nk'urugero mu gisate cy'imyidagaduro ni nk'ikigo cy'itangazamakuru cya Wasafi cyangwa se Wasafi TV na radio ya Wasafi FM. Akagira n'ubunyobwa bwo guhekenya bita Diamond Karanga bukunzwe no kugaragara mu masupermarket y'inaha i Kigali. Akagira kandi studio cyangwa se studio label ya Wasafi. Iyo studio ikaba yarafashije kuzamura abahanzi ubu ngubu nabo bakomeye barimo nka Harmonize, Rayvanny, Zuchu